أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف حفظه الله: المجلس الثلاثون في ختام الشهر بالتوحيد والاستغفار. المجلس الثلاثون جودو دي سبانة تتبري في ختام الشهر حاتم من الكل ورسومه بالتوحيد والاستغفار. بووت دينك الله افاركتين كمو تاكتين كمو افرانا. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، يتوجه تبتني الله صلاة الله جمع كتبت الدوي النبي جمع محمد باوما. فإن التوحيد والاستغفار أمرهما عظيم. عند ووتدين كي الله إذا بتر كي الله فروي في كوجد دي دمو. فالتوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده الذي خلقهم من أجله. توحيد وودتين كي الله دم حق الله مسني بانغار ووداني دور جياب ماكو يو تجدون غم صب ماجو. قال تعالى الله بغير بي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا جنگا آيات آية القرآن كسندر بيجان دلتود. وما خلقت الجن متغاي جن والإنس يجب إلا ليعبدون كوينا بودتنا مبدوا. سورة الزاريات آية شفان إجوي قويبا. والتوحيد أيضا هو الذي تصح منه الأعمال. توحيد ووتدين كي الله دوم أن فهمت تنفود فوسها فتو. فبدون التوحيد لا تصح الأعمال جميعها. كلوتي ووتدين كي الله مبقل كود فتو ساحتا. فهو الأساس الذي يقوم عليه دين الإسلام. ووتدين كي الله كان جواني أرسس دين إسلام درر دومه. وهو الأساس الذي تصح معه الأعمال. كايم واني أرسسه دون كود فوول التبيمون وتكون متقبلة عند الله سبحانه وتعالى. كود قود لاتو لجبته دهدي الله مسلمي بغار ودني فو بتوحيد. فيجب على المسلم أن يعتني بالتوحيد أولا. لو واجب دو جلو وهم دين ربي توحيد أرانتاون. فيصحح عقيدته وصحح نعبر معك وحقة دربان لها ووتدين كي الله. والتوحيد هو معنى كون توحيدها معنى كان جوني لا إله إلا الله جرتين بيقوغا ولا فلوتي الله. فإن معنى لا إله إلا الله عنده معنى مولوم لا معبود بحق إلا الله جرتين بيقوغا ولا سي الله. فالعبادة كلها حق لله. كلام مبقل درفوفو دم حق الله. لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. دقتا في لتركهون درما جهدتنا الله. وبها بعث الله جميع الرسل. بدوال قالوت دين كي دوالها الله سني لو كانجو الله لندي مبقل نلابه. وأنزل جميع الكتب نون أجيبني ومبقل دفته. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله سنيد وما أرسلنا من قبلك من لا يسمع عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم والودع من لا يسمع من رسول يقول نلارو إلا نوحي إليه كوينا من دهي هرماكو أنه كوني في لا إله إلا أنا
دوته ولا كل أوتيم فاعبدون وديتني أم بدوال سورة الأنبياء يا نوغس جوابا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك يوم هيتي وقضى ربك يوم أمري ألا تعبدوا تاتا لون إلا إياه كوينا دماغ سورة الإسراء آية نوغس تتبع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ندوي الله ولا تشركوا به شيئا تاكورا نمو سورة النساء آية 8 فالتوحيد هو حق الله على عباده ووتي دينكي الله دوال كنجم دون حق الله دو جياب ماكو والمغفرة حق العبد على الله faru ya kai bodum haqqe maccudo Allah do Allah wal istighfaru wa talabul maghfira istighfaru bo kanjon da bitir kifarani wa huwa hajatul abdi kanjoni haja maccudo Allah fal abdu mutajun ila al istighfar maccudo Allah o bukete do heedi farkitine yanna al istighfar gam farkitinki talabul maghfirati an khata'in wa min al abdi fi haqqi Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗaɓɓitingo yaafuye haa boofol ukkingol daga maccuɗo Allah heedi haqqe Allah mo senema ngaare woodani imma bi tarki wajibin wa imma bi fi'li muharramin kañum man ɗo imma huutinirki huurugo ɓe ko laati imma accugo ko laati wajibi malla bo huwugo huuɗe ko laati haram fal abdu yatlubu min rabbihi an yakfira lah kadi maccuɗo ɗaɓɓitiran jawmirawo muɗum farana ɗum wa an yatuba alayhi o ɗaɓɓitan mo jawmirawo maako jaɓatuɗum maako wa dhalika bada an yazima ala tarki dunub bolwa ɗum ɗo ɓaawo to o annini kadi dow accugo junubaji wa ala ada'il wajibat non to o annini dow hokkugo kuuɗe gajibiɗe wa yasalu rabbahu an yakfira lahu ma sabaga minhu min khata'in fi haqqillah kañum yaake man o toro jawmirawo maako kadi farana mo jotta kam ko arti higgo e boofi heedi haqqe Allah nden ma al islahi fil mustaqbali hawtade be wonugo kuuɗe bo haa ko huusiti jotta kam amma alladi yastaghfiru llaha wa huwa la yuslihu fil mustaqbal amma goɗɗo on mo farkitinta Allah ɗaɓɓitira Allah yaafu e nder o moƴƴinta ko warata bal yabqa ala ma huwa alayh a ciina o hora ko o wonɗo man fa hada istigfarun gayru sahih farkitinki ki kam kanki kam kitata sahiki innama tastagfirullah no e caago maɗo ɗaɓɓitira Allah faru en ida tubta wa aslahata fil mustaqbal to ni a tuubi nden a moƴƴini ko tanmi wargo fatallumu min allahi an yafuwa an kama sabak nden kawa ɗaɓɓitira Allah kadi o yaafe ko saali yaaja sarɗi ɓe sarɗiwol ngol ko warakata kam a moƴƴinan ɗum fal abdu bi hajatin ila al istighfar maccuɗo Allah ɗo mari haaje ha farkitin ha ɗaɓɓititki falwe ولذلك كان الاستغفار سيار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ngam majum istighfaru ɗum laatake ɗum alama annabo'en ɓe salatu allah e jam muɗum tabiti min adama ila muhammadin sallllahu alayhi wa sallam daga annabi adama baba yimɓe ha yetti annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam timminirɗo annabo'en nulaɓe kulluhum yastaghfiruna allah azza wa jal wa yallubuna min allahi almaghfira kala maɓɓe ɓe fof ɓe ɗon ɗaɓɓitira allah jaaliɗo mawɗo faruye wa yallubuna min allahi almaghfira ɓeɗo farkitina ɓeɗo ɗaɓɓitira mo faruye li annahum bi hajatin ilayha ngam hamɓe ɗo ɓeɗo mari haaje ha faruye allah fa ida kana al ambiya'u bi hajatin ila almaghfirati yastaghfiruna allah to ni annabo en ma ɓe laatake ɓe woodi haaje ha faruye ɓeɗo farkitina allah bo fama dakara allahu anhu fi lqur'ani lkarim ko allah wolwini ɓe ha qur'an wura tedduɗe wa dakara kulla nabiyin wa stigfari
وذكر كل نبي واستغفاره نوكو ألا ولوي كلا أن بوجه باستغفارهم فإن غير الأنبياء أحوج إلى الاستغفار دائما وأبدا عندك إن كم تنا أن بوين كم من أولي بكيك وهيدي استغفار فرتي فري حتى في العبادات هذا تكهان الدفو نننا الإنسان وهو يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر ويفعل الطاعات neɗɗo laatoto oɗo juula oɗo suumo oɗo sakka oɗo hijja oɗo waɗa almurat wa yafalu ta'ati oɗo huwa ɗowtaje hawtade ɓe noon fo huwa bi hajatin ila l istigfar kanko oɗo mari haaje ha farkitinki fa kayfa bil insani alladi yugarifu dunuba wal maasiya wa sayyiati e noy kadi goɗɗo kañummo wa'ata gedde non fahimta hawtade ɓe man junubaji goɗɗi kuuɗe kalluɗe oɗo huwa ɗum kadi noy kanko wal istigfaru la yakunu bil lisani fagat ɗon nden kaba wigo kanko on ɓuuri handugo kadi fewalgo istigfaru ndenini ɗowtiɗo fu waɗanta wal istigfaru la yakunu bil lisani fagat ma adami l islahi li saddi l halali wannaksi wal khata istigfaru ɗum laatota ɓe ɗemgal tan nden hawtade ɓe kanko kam oɗo huwa junubaji oɗon huwa gedde bo ma adabil islam hawtade ɓe soyde moƴƴinki jonta kam haala sukkuki bononda non e naqqasuye e boofiɗi o waɗino nden o faalayi ɗi kabar o wiya o waɗi istigfaru kaynano bal accu yusahihu khata'ahu o sahihina boofol maako taw no laɓɓitina ɗum wa yusahihu ma waga fihi min halali o sahihina bo ko ukkiya kuuɗe maako ɗo yiggo e bononda wa yadruku dunuba wal maasi o acca kadi jonta kam junubaji be gedde wa yastagfiruhu kama sabak o ɗaɓɓitira allah fatu heɓanno saari nden yaɗumu min allahi an yusamiha o ɗaɓɓitira allah kadi yaafomo wa allah yuakidahu bima sabak ta allah nangira mo be ko arti huwugo ɗo wa yastagfiruhu amma sabak o farkitina o ɗaɓɓitira allah faru e haa ko saali yallubu min allahi an yusamiyahu mi lortina wa allah yuakidahu bima sabak fal abdu bi hajatin ila hadaini l amrain anndu maccuɗo allah ɗo mari haaje heedi ɗi fiiji ɗiɗi ɗum mbiye attawhidi wal istigfar woɗitinki allah haa dewal be farkitinki mo ɗaɓɓitirgo mo o farana ɗum wa lihada qala allahu taala ngam majum allah ɓangiɗo wi فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله دول وانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم برنا رتكله تقول وانا ما يريد بني دو بولي دبا نانجي أمة توري معكم فاعلم أنه كون في لا إله إلا الله تيتد ولا كلوتي الله واستغفر لذنبك فركت الجنوب ما وللمؤمنين بالمؤمنين والمؤمنات المؤمنين روح harɗo allah seni ɗo wi faalam andu on arti taw sey a anda allah taw nden nden a luttata huwugo kuuɗe a ɗaɓɓitira mo yaafuya fa qawlu konngol maako faalam annahu la ilaha illa llah hada tawhidu nda ɗo woni tawhidi fa qawluhu konngol maako nonna واستغفر لذنبك الله واستغفر لذنبك فركتين هذه جنوب ما هذا هو الاستغفار فأمر الله بالاثنين الله أمر بكو جديد فو ده التوحيد والاستغفار ووتدنك الله هذه دوال إذا بسرك مفرية ولهذا فإن يونس عليه السلام لما وقع في الغم والظلمات gammaaju yunus annabi yunus mo jaɓanga sabitani wakkati nde o yani heedi gam ɓalamɓeram utoji wa zulmaji e ñiɓe naada bi tawhidi sew yownori ɓe woɗitinki allah wal istigfari ɓe istigfaru fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanak an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin annabi yunus alayhi salatu wassalam jinnun
fanada o ƴewni fi zulumati nder ñiɓe zulumati allah wima da ñibre reedu ndingu da ñibre ndiyam fayin da ñibre yuure ha nder ɗon on o woni o ƴewni an la ilaha illa anta ko woni fi deweteɗo wala koyna an subhanaka sennekima inni kuntu min alzalimina min omiɗa take moygo e toñuɓe suratul anbiya aya 87 fa qawluhu konngol maako la ilaha illa anta subhanaka deweteɗo wala koyna an sennukima huwa tawhid kañum woni dinki allah wa qawluhu konngol maako inni kuntu min alzalimin o wi ha jastigfaru ɗo fof ɗum ɗaɓɓitirki istigfaru ɗaɓɓitirki faroyo wa atirafum e girritirki bi dambihi ɓe junuba maako talaba min allahi an yufrija lahu fa farraja llahu an o ɗaɓɓitiri allah bagiɗo kayumna wara huncanamo junuba maako goose allah seniɗo kayum bo huncanimo junuba wa hada dabul muminin nda ɗo woni al'ada muminin luzumul istigfari daiman wa abada lismago istigfaru forti foroy la siyama fi khitamil amali saliha hatimuki kuuɗe boɗɗe wa fi khitamil majalisi heedi timminki jooɗorle majalisi dicri jooɗorle jikri wa majalisi istima'ati e jooɗorle mowɓeji kad yakunu fi majalisi shay'un min alghibati wannamimati wallarwi ngam yiyama ko laato heedi jooɗorde ha yimɓe jooɗi man kad yakunu fil majalisi shay'un min alghibati wannamimati wallarwi yiyama ko wona ha jooɗorde yimɓe man ha ɓe jooɗi ɗo ñoyre baadi e woolo boliɗe ɗe nafata nden fa yukaffiruna bidhalika bil istigfari wa inda qiyamihim yaake man kadi ɓe hefira bolwa ɗum ɗo ɓe waɗugo istigfaru e ɓe wakkati nde ɓe ƴummata fal istigfaru amruhu azimun faidatuhu azima istigfaru ɗo fi muɗum mawɗo e bote muɗum bo mawɗo lakin yajibu an na'lama ma mana al istigfar amma so kaka kadi wajibi sey en anda ko woni mana istigfaru wa mal madlubu e ɗume woni ɗaɓɓititte ɗum wa alla yakuna al istigfaru bil lisani fakat ngam tata istigfaru man laato be ɗemgal tan wala ha nder ɓernde to noon kam fa innahu la yakfi kanju ka heyata wala yanfau nafata illa ida sahibahu lgalbu fil itigadi wa islahi lamal koye naato ɓernde yaadi be istigfaru man ha haɓɓere ko on nder ɓernde man e moƴƴitindi kuugal bo hada wallaha nasalu an yahtima lana wa lakum hada shahra bil ilqi min annar nda ɗo allah min torata timminira min lewru ndu be moɗon fu ɓe rimɗinego iggo yiide wal qabul e jaɓaneeki kuuɗe wa an yu'idahu alayna wa alaykum bi khairin wa afiya non min to allah wartira ndu ɗo amin be moɗon fu ɓe jamu e khayru wa an yaj'alana wa iyyakum mimman ghanima ajra waɗa min be moɗon fu mo heɓi daalaago lewru ma wa taaba ila llahi min zunubi tuubi lortokeer allah junubaji muɗum fu wa an yastamirra ala ibadatillahi baqiyata hayati noon o doogo dow rewugo allah kori ɗum heri gurdam maako wala yakunu akhiru ahdihi ma allahi hadha shahr fakat tata ragare alkawal maako be allah ni laato ɗum lewru ndu tan kam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain